أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضر وتببي أمها لبتي أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدمي وقتوس أرغن من تبيفون مي هشلا دني جميع السلف فراتون أدي ميراشوغي زوانونغي كودين كولي اهي تريكما اكوغا ديني درس إيجا ريغا أرغن من تبيفون دنوالي فدان مي وقتو أرغن من بودان أمازو مي كوراني كودا كودين نشا أدي أنهم بيفون إهن نموس آمو غوتيغا هما هوريها موضوعتك بس واكا දෙක්කේනේ අදි තිබේෆුන් බේනුවා සුවාල්තවස් කුරවේ ගොතන් ඔති හැමජේෆා කොමෙකස් තිබේෆුන් රේගේ දරුස්ගා අඩුයිෆා වානේ ෆදෑන් මී වගුතුස් තිබේෆුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ මාලූමාතුගේ තෙරෙන් මුහිම්මු බයෙන් හුකුම්තකා අදි බය වාහකත බයන් කොද්දෙවානි අල්ගොන්මන්ගේ ෆලීතු ෂේඛ් අල් උස්තාද් මුහම්මද් නෂීද් ආදම් ويما وقوت نغانو لا شيخ فرصة دينو متكا أرغن من شيخ الدنوالانا فليت الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا فرضما دنما واقعي كيرت الله سبحانه وتعالى ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ಟಕ ಅದಿ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಟಕಾವೆಸ್ ರುಹಿವಡಿಗನ್ನವೆ ದೀನಕಿ ಹಮೇಕನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನೆ ಅದ ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಳಗೊಂಡ ಫಶಂ ಬೇನ್ ವಾಸಾಬಕಿ ವರ ಗಿನಮಿ ಹುನ್ನಂ ಹೀಫ ಉನ್ನೆಚ್ಚೆ ಅದ ಏಗತಿರೆಗೆ ಇಲ್ಮುವೆರಿಂ ವಿಸಿಮಡ ವಡಾನವ ಅದ ಬೈಂ ಇಲ್ಮುವೆರಿಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸದ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುವೆಸ್ ವರ ಗಿನ ಫಹರಂ ಎಬೆಫುನ ಹೀವಡಾನವ ಕಹಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕುರೀನ್ ದೀನ್ ತಕೆ ಫನುವಿಯೆ ಏ ಕುಂ ಹಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ دين تك نفنوا الله سبحانه وتعالى فنوي هم إم دين أي إسلام دين إهم كان كيرت الله بحي كرفني إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى حضرتك دينك إسلام دينه أديس بحي كرفني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى مئاتك أرجمنا بيان كدبني دينك كمجا إهن قتين إهن دين إسلام دين فيه وإهن دين اختيارك في ميهكي دينك كمجا إسلام دين فيه وإهن دين اختيارك كن دين التواوج ميهكي دين هفاف ميهكي أي آخرتك جلنا وجم واميهم كترين هم ميهكي معنى كي هم كن آخرته هو فوزا نجاتا فلاحا دين يوما سلامتا مهورا كلبني إسلام دين التواوج ميهون كني أدي صحيح كرفني ورضيت لكم الإسلام دينا تبا ميهون أتكا دينك كمجا إسلام دين تمن كلامك رهود جنوا فيه مه معنى كي الله سبحانه وتعالى دينك كمجا إنسانية تتكا إفس دينك رهود نجنوا إسلام دين فيه أهميما الله سبحانه وتعالى نبينا رسولنا نوح قفانهم فشين العدم قفانهم فشين نوح قفانا إيه مفرتم رسولك إكليك قفانهم فشين محمد صلى الله عليه وسلم محمد قفانا كي مفوق رسوله ميدمتك بداك نبي هريها رسول أدي هريها نبيجون ميهوريها بيبي فلون جنة بدينك إسلام دين إنه إبس دين إنه جنة
مانكي إبراهيم كفانكي مسلمين عيسى كفانكي مسلمين عيسى كفانكي مسلمين إسحاق داود إسماعيل سليمان مهرا بفرنكي مسلمون إقطك بسهن دين جنة بفرننو مثالك ألقم من كيرت القرآن هم مهوريها بفرنا بهكتو سكنجين يوسف فانو الله سبحانه وتعالى دعاء كرفا بدالوني فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يوسف فانو بدالوني إبراس كلانجي كي أودا بنتن هدي بكلانجي أودا بنتن هدي بكلانجي إبراس كلانجي كي دنيا آخرتها تمن علاق صاحباي دنيا آخرتها تمن علاق صاحبك كي إبراس كلانجي ويما مسلم كم جاوه هوري مانك الله سبحانه وتعالى بولما كيمنتري مسلم كم جاوه هوري حال تمنى مرجن نمان ده هما يبينك يوسف كان كي مسلم كا يوسف كفان غوريها أخون النبي بيبي كلون هما يعقوب كفان كدردر كلون بيبي فرمس مسلمون هما يعقوب كفان كليك فان مر حاضري وقت غوريها دردر كلون جماعة كرواف مي بدالوني ما تعبدون من بعدي تمن كليك فان فوق تبامهم على القرآن كونفراتك هيجي بيفلون جوابك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون بيفلون دنوني يعقوب كفان دردر كلون الله سبحانه وتعالى بيفلون النبوة دبي ما بيفلون بدنوني بيف كلون كليك فان فوقا ويسالكن قرآن كليك فان كعبة فينج إله الله سبحانه وتعالى شيء كليك فانو جيس إله كليك فانو كعبة فين كم قال إبراهيم إسماعيل إسحاق بيفلون جيس إله إلهك الله سبحانه وتعالى إله تمام من ميوني بولا ما كيمن ترويجنة إله بولا ما كيمن ترويجن ومسلمون كم جاي ألقون من بني هما يبيفلون كي يجينوس مسلمون ده أسوا سليمان كفان بلقيس فنو يسديجا كي كتا مليو بني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مي باقي سليمان كفان فرابن فنو يسديج لك فان بسم الله الرحمن الرحيم فوقا مليو بني تمن كليك فان ماتش ماتيوري يغني بوداو نغناشي مسلمون كم غا حالو اسلام بغنتبي الله سبحانه وتعالى بور باغنتبي تمن كليك فان غير هتبام غناشي ما يغني سليمان كفان دينك اسلام دين كليك فان غوال بي اسلام دينك دين مين هوريها بيبي فروم ويست ايسا كفان دينك اسلام دين هم غي ايسا كفان سوال كربن كليك فان حوارينا تمن كليك فان اكيد الله سبحانه وتعالى نصر دين تبام ترين كاكو هيجي واكي ايسا كفان بدالوني قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون حواري بيكل دنوني تمام منك الله سبحانه وتعالى نصر الدين ميهن إما كليك فانو هيك ودا كنواش تمام منك مسلمون الله سبحانه وتعالى بول باغن تبي مسلمون إما إنجيك إيسا فانك مسلمك كليك فان تبعي مؤمنونك مسلمك إما هريها نبيونك مسلمون هريها رسولونك مسلمون إبي فان تبع ودا كنبي مؤمنونك مسلمون دين وجه ألقون من تفاتوني كون تجاتو تفاتوني شريعة محمد إبراهيم كفانو كشريعة تفاتو دانا يكفون وداعن رسولون كشريعة موسى كفانو كشريعة تفاتو أنا عيسى كفانو كشريعة هم بيجي عيسى كفانو إكليك فانو عامل نفسه سفكروا من بدال فنان تمن كليك فانو وداعن النبي تبامي هنا حرام كريفا بيتك حلال كدشة معنى كي موسى كفانو كشريعة حرام بيتك عيسى كفانو كشريعة حلال إما مش شريعة مي تفاتوني ما كم نبي كم رسول بيكلك بس مش شريعة باوا لبايرجا إيج ما كان إيكتشين إيج ممكن إيج فرع توجا إيج كوفي توجا عملي تفاتو بعتوجا تفصيل الدار إيج مهوني كودي تفات إيه ميواقت كي شريعة تفاتوني إيج ممكن عقيدة هريها من بس بايرة إما دينوجا هريها من بس بايرة إما دينك الدين تفاتو شريعة تكي إما موسى كفان شريعة عيسى كفان شريعة تفات إذا بيفلون شريعة بس محمد كفان شريعة تفات هنا مسيك معنى كينو ميتافات معنى كينو يقول تكبس عيسى كفان شريعة تكانو موسى كفان شريعة تكا إكلي بيفس كم محمد كفان شريعة تكانو نانه هنا نو برجينا كنت شريعة تكا سالكم من بارمان مثالك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الله سبحانه وتعالى من قوني إمام بجميس تكون الله سبحانه وتعالى إسودي أمتك رودا فرض كري فدين تبامي هون نفس رودا فرض كري بيجي هم إنجيكي كوريجي أمتك بس كوريجي شريعة توجاس رودا إيكان هم ألقون منجي شريعة جاس رودا رمضان ما رودا فرض بيجي देखो रोदा के तफसील दार कम इस्तफात का हुरदान नो तो हुरस्तान देखो मैं कहता नमाज बस ए अलगन में कुरी को उम्मत के में हुना फर्द व फैक में ए कुरी उम्मत के बेबे फ्लोस करवा के में हिमा अगर मैं कीर्त कुरान व इंगेन एकंत हिमा मिसाल के इस्माइल फाना बेगो तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवान एक फाना की नमाज कायम करवा ज़कात दबा बेफल के
أنغوني واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله سبحانه وتعالى يحيي كروا بس فلون أقومنا إنجيجكي إسماعيل كفانك ليك فانك أهل ورين أمر كروا نماذج قائم كرم الزكاة درما هم إجمانك ليك فانك شريعة جاي بهمنا نماذج قائم كرم الزكاة درما دنو ميوله يجكي شريعة جبرك جنا كنتو قالكم من بعير في إنه مسيك تفصيل الدار تفات هردانه إهمت شريعة التفاتو دين كتشين هردانه بيكلون دين ميواغو تكي محمد كفانو كشريعة باوال بيما دين هريها كريج هريها شريعة كنسخ وجندي باطل وجندي مانك الله سبحانه وتعالى شريعة نسخ كربي دين إبس ميها كنون نانه تمنى مي تباوني موسى كفانو كشريعة شيء نوت عيسى كفانو كشريعة شيء كان دوا كربيك الله سبحانه وتعالى غرهود قتن هودنيا ألقون من جيري محمد كفان شريعة التبابة إما رسول الله كفان حديث في الكربة حديث في الجمانة قلني موسى كفان الدنيا يقولنا ينامس إكلي كفان كنون نانه تمن كلي كفان التباون نون هنگوتي موسى كفان الدنيا يقولنا ينامس إكلي كفان كنون نانه تمن كلي كفان التباو ودا قتن نون هنگوتي مانك موسى كفان بس واجبان إكلي كفان دنيا يقولنا ينام محمد كفان صلى الله عليه وسلم دنيا يقولنا نيكو موسى كفان في نودا جنما محمد كفان التباوداغت موسى كفان واجب بيس اما القم من وريها من مولي انسانيه محمد كفان دوسر فشكين صلى الله عليه وسلم قيامه جهند ان تبي وريها من واجبني محمد كفان شريعه التباون اما ورغنا فار باغت كي باي مي هنا مي اولني شريعه دينا دينك الدين استفات شريعتك اما رسول الله كفان اكليك فان عمل نفس فلو اديكليك فان ناكي بداغن كوريغ نبي بكلون صفكرو ميدالوني الانبياء بنو علات دين أمهاتهم شتى ودينهم واحد حديث في الكربني نبي بيكلونج مثالك إبفا وكيبندو أخنتك مثاله إب بيكلونج ماينكي تفاتو ماينتكك إكمل إهوريا بيكلونج دينك الدينك هذا بسنا ودانا مي سيفكر نبي بيكلون مي سيفكربني إبفا وكيبندو إكلفان حديث في الكربني إب فلونج ماما إنت باور تفاتو ماينتك إكمل الدين معنى دينك بابا كهلا إكمل تفات ماينتك إيكم ماينتو إي شريعة معنى دينك إكتش تفات شريعة هما إبفا مي أخونج مهونني إي بابا تفات ماينتك هما إنجيل كي هوريها نبي كلام دينك إسلام دينك إقولك بس الله سبحانه وتعالى إلهي دينك باوي نولوا سماوي دينك باوي نولوا عبد وس كلام حضرتك دينك إسلام دين هم حقيقة هم كرم أقول من كوري الدائرة ألقون فاها كلام بينهم بينتكي ألقون من جميع إسلام دين النرجين إن دين تك بدمن تك خاصة النصارى دين بدمن تك كروي تفات مسكتة نكم مرالي كما هيبا كما إبامهم كرمون جندارجا ألقون من نكم فرواتر كما يكو هيلا ركاتر وان جهين ألقون من أميل عقيدة ألقون من درينج عقيدة ألقون من أهل ورينج عقيدة سلامك الركاتر كرمتك ما ألقون من دنن جهين ألقون من متبي حق دينه جاكن حق دينك كان ألقون من دينك تبي دين ألقون من جهنم حق دين ألقون من باوال بفراء كيرت الله سبحانه وتعالى رهود قطن هود متكا مساي كوران مسكا كرموجا ألقون من تباوام بي كاكتو تباوام بي الله سبحانه وتعالى ألقون من النمونة كمجا دكوي ماي سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم آدم قدرين صاحبه كمجا الله سبحانه وتعالى لبي آدم قدرين قترين ألقون من قتري فنوبي ما رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ألقون من تباوام بي إما إكليك فان التباوم إكليك فان التباوم همي كان إكليك فان التباوم ألقون من السلام كلبيني إما ميقتون كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد عليجا دتين كجدنا فالقون جواها كنيمان أديقتون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى رحمتك كم قفون بما صاحبا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمتك كم قفون بما صاحبا أدي نمونا كم قا هفا إكليك فان إقدام ألقون من أمر كرب بما صاحبا محمد كفان صلى الله عليه وسلم إكليك فان ألقون من دبا إرشاد ألقون من كمس باي ميدو أدو هيتو مسا قراني أدي إكليك فان التباو إقدام ألقون من ما تواجه كمي الله سبحانه وتعالى ألقون من لوبوا كم قوانيا إكلان غرهود قطن ألقون بينوا كم قوانيا ألقون من كنن إكليك فان التباو في واهن بس قتي إما الله سبحانه وتعالى ينقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محمد كفانا يأمر كرفني كليك فان أميهن بدال واشة تبا أميهن الله سبحانه وتعالى ذك لوبوا كم قوانا ما تمن كليك فان التباو واشة فاتبعوني إما تمن كليك فان التباو واشة كليك فان بدال واشة يحببكم الله إيرن تبا أميهن الله سبحانه وتعالى لوبوا دكنا وانه ويغفر لكم ذنوبكم أدي إيرن الله سبحانه وتعالى تبا أميهن فافت فسوانا وانه كي
eirun ekanta ehin koffi ya Allah subhanahu wa taala emihun deke lobboda gannawani algon men deke wes lobboda gannawani adi eirun Allah subhanahu wa taala emihun wes algon men wes faafuswani hima rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawu nungoten algon men kanne එහිංගතක දන්නවානම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුත්තම මට්ටක එකලාංග රුහුඩකතුන් හොද මට්ටක අල්ගොම් මිනට්ටක හුලීෆාවෙන් හැමේකනේ දොරකි නොත අල්ගොම් මේ හිඟාෆ දාංගෙන් හැමේකනේ මගකි කීර්ත රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තබාවුන් එම එකලේක් ෆානුගේ ඉර්ෂාතන් අල්ගොම් මෙන් අඩුහන් ජෙහෙන කනුනා අඩුහන් ජෙහෙන එයා මෙදු විස්නන් ජෙහෙන අදේකමක අඩු අහාෆ හැමේකනේ විස්නාගෙන් නුෆුදේන අඩු අහාෆ විස්නාෆ එන් අමලු කරන් ජෙහෙන අදි හැමේකනේ අමලු කරමකෝස් නුනිමේන අමලු කොෆ අමලුගේ මතීගේ දෙමිතිමින් ජෙහෙන adi ham everkom wes nufudene amal kofa egamatiga demitifa ehem mihunnan egota goalam wes jehene adi khasa gotega algon menge darina algon menge akhuna ukhtun egota henu veto masay kuran jehen egotun ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menge deba matwire irshad ga mi angwani rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam miswal karvani mistakun narake wad emme narakayan emme ginai mistakun wadani kun kamek toye නරකයන් මිස්තකුම් වද්දා එම්මෙ බොඩ සාබකී කවාතෝය අද සුයිල රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අන් අක්සරි මා යුද්ඛිලු الناس النار මිස්තකුම් නරකය වද්දා මිස්තකුම් නරකයන් එම්මෙ ගිනෙන් වද්දනි කොන් කමෙත්තෝය මානකි කොන් කමෙක් කුරුමුන් තෝය මිහුන නරකය වන්නම් මිජෙහනි එම්මෙ ගිනෙන් එක මිස්තකුම් නරකය වද්දා එච්චකී නොත කමකී කවාතෝය හදීස් කරවනි අල් ෆම් වල් ෆර්ජ් හදීස් කරවනි එයි අංගයා ෆර්ජාය අංගයා අවරයාය එංගොතක දන්නවාකම ගාවනම අංගයින් කුරේ ෆාවතක ෆර්ජුන් කුරේ ෆාෆතන් ඒගේ සවුන් මිස්තකුන් එම්මෙ ගිනින් නරකය වන්නම් මිජෙහනි අද අංගයින් කුරේ ෆාෆත වර්ගින ෆර්ජුන් කුරේ ෆාෆත කි අල්ගොමෙන ඉංගේන ziනේ කුර්මා නොත zineya කාරිවුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හැමකෙන අල්ගොමෙන මි මනාකුරවි හැමකෙන ziනේ කුරුන් එකන්යන්නු අල්ගොමෙන අංගාගේ ෆාෆතක දානේ රාත් කුරියක් අද අවරාගේ ෆාෆයකි නොත ෆර්ජා ගුලේ ෆාෆත කි එයි ziනේ කුරුන් anhenunna firhen admad ga mihinge wad akhlaq amal adi ege terege himinene adi zineya evran hadikam boduwegem wa huturwegem wa anhenunna firhenna not anhenunna firhenna jinsi gotun gulun hingum wes mihuriya kama ki Allah subhanahu wa taala mana kurwa nahi kurwa fa kame engotuka dannawanama kiirt Allah subhanahu wa taala mana kurwa nahi kurwe kantawge terega zineya vuram bodu adawe bodu uqubata kan elifa kame nonana tivefuna sengodagen wane muhsana kam ga wanama mi onnani rajam kurun muhsana nun kam ga wana stekat farun haddu jehun ad kiwen to miha bodu adwen Allah subhanahu wa taala kandalu we sabaki insani tabi'atu ge boyin ekam dama bare khas ko zuwan do sorga ema ekkala wargada adben as enage kurimati ga huttuni ma nuni emi mistaku matir nuwa darjiyan insani tabi'an edmaange bagende ema algon men handa korwe miha wargad adabe duniya ga ebelibe emje akhiratu ga libene adaba med algon men visnalambi ema hamekani zine ekanye nu zineya kari kura kanta zineya magfah kodde kanta wes Allah subhanahu wa taala wani haram kurwa nahi kurwa fa ama Allah subhanahu wa taala kame mana kurwa fiya ekamaka maghuluwade magfah kodde huriya kame mana kurwana ehmi mabisna wadagenwa zine Allah subhanahu wa taala haram kurwa mi angoni kiketo zine nukrashake nangwa mi angoni wala taqrabu zina zineya karnwashe ehmegen zineya karnuwa she angawafa zineya magfay kodde huriha kantake mana kurwani algon men emme fartama anghenunna firhenun ekako anekaka ada shahwani gotega shahwani khiyal tan ginna fada gotega algon men ekako aneka belum wes haram algon men ekako aneko gaga bihun haram anghenaka firhenaka ettenega ekherun haram angene kafirena ettenega ekherun ei demihoko angena kafirena demihon ettenega ekherwejja etanga shaytana nati ham eggutuka wes nudane ebes mihoko da'wa qur'ana kamenne timannege hin nikan safe tahire tumanne ki fafe qur'ana mihoko nunime timanne ahi kujjaga ki waha dakala horikam gaves waha dekum getara kamen nuqran me ada jawab ki hame ekane ekheri gotege mihun tibela tibelun ei fafe ke ege itura kamen nukurikam gaves oti fafen emihunata ka life ema ifafen furtama tawba ma hingashe ema angena kafirena ka ekharuwegen tibun haram kuravi anghen firhen anghonna belun haram kuravi ehunna firhenun deba mihun ekakanak gaga bihun haram kuravi mifadei miyotti zineya magfai koddene huriha kantake mana kurwa haram kurwa fa emima kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam gomena irshad bagotuga naraka mistakum waddane emme gina wadda dekantaki ekanta miyonani farja gulifa anekanta miyoni zineya gulifa komekas ade
farja be kandato sabun algomena menani zine kurma bad akhlaqi amal tahingun ade efata kantaki algom me kantaka durhen liwan jehne kanta den ade anga ade insanu emme ginain narka waddani farja angiya guligen ade angein kura kandate ko wato angein kura war gina kandatange bor angein kura faafta barabbar faafatange bor egeterega dogo hedun egeterega ghiba bunun egeterega namima deba odun egeterega Allah subhanahu wa ta'ala rohid nogonno afada wahaga dekun adiko bato egeterega bekaru wahaga dekun egeterega menegende hamme kane algon men dama hinga bekaru wahaka ivariyam tedekkam gaves bekaru wahaka variyam ege sabu mujtama nuben nulbe wahakam gaves bekaru wahaka ga mashghul hun mu'minun ge sifa innu Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun ge sifatan genne viruga qad aflaha al mu'minun ege fahatuga onna mu'minun ge sifatan Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun ge bay sifatan muhim sifatan gennawe emihun ge sifatan guteren esveki walladhina hum anil lagwi mu'ridun emihun ki lagwa ki bekar wahaka eyin ebbes fada nukrane wahaka ege immane ki ema ifada wahaka takon durhelun algom men nataka algom men kuran jehne kame kiwen to mu'minun ge riveti sifatakon algom men sivle vetaka nataka den banama hinga midennevi lagu abburen adi ma kuri arafawa faafatawge terega mihemenani ghiba bunun ad ghiba bunun Allah subhanahu wa ta'ala sifakura wafes menani timage akhage mas ena maruwe fawa haluga kewma ade algon megitering ebbis miyeku nurhene ebbis insanege mulamas kakashe adi hemvejiya timaga akhage mulamas kan ruhene to nurhene ema efadain nubakame ghiba bunmaki ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuriful matiga ghiba ge lafz bunemun eklek fanun devva irshad onnane tiya bunemun kalimeki kanda wattale vejjiya kanduge fenganu taqayyur kallafada nuba kalimeki manike algon men bunemun kalimaga nubawas nuduafane ege nuba rahen algon men nulafane algon menge kamfatan ewigen der nikam mir kamel bidane algon men nikam kurahiba kam ghebunu ekame ko haqiqatu Allah subhanahu wa ta'ala ge hadartuge ege nuruhun terikam bodukam wallawa ega kulen himine echekam gawana manoto bahin himine goton echekam gawana eti kanda wattale vijjiya me bodu masinga kandu me kanda wattale vijjiya ege fengane ba taqayyur kolla ema ehaves gos eche ghiba bunum kema ghiba bunum hamun algon men durheliwan jehene egotuko ves ghiba bunum algon men ga ade kan hadaga nuwane algon men abadus balan jeheni algon men ga akhunna ukhtun emihun nettanga emihun rakater kurveto ambrani kiveto emihun naki Allah subhanahu wa ta'ala algon men emihun adamaduga ukhuweterang gulun lawafa bay islami ukhuweterakam gulun emihun ga kiben kushen kureifa wakam ga vies nedeve goten emihun ga medun hingafa wakam ga vies ewahaka algon men nuje mihun ga tuga dakka kashen ewahaka nuje algon men fatna kashen algon men jeni ekan sirr kofa wanghana kofa emihaka nasihat riwan ek enubaka men nota nedeve kam hingi faratan algon men nasihat riwane ehma ghiba bunum algon men durhelwan jena den rangalu algon men handa kuran jena kanne ghiba bunumuga faafaka wumun ekaheriwegen gos istisnawa halataken eba hure ekama istisnawa halataki algon men meduga ehagena hinga kandatake nun kannage misalaka miyako faafa kurumuga faaluga faafa kurani faaluga faafa kofa nota ehmihuna ekama dawad defada gotaka faafa kurani emmeja emiha gawaka ehmihun gatuga dekkun masrenu ade edekkani ekama ehaltuge dakkan jeheni enege nubakamun salama washe buna fada gotaka baki mihe faaluga faafa ko ifafa gene demi hununi ade ifafa kuruma ehmi huna gwalani da'wadani emja enega nubakam rakatar mattaka ehmi huna nasihadan maki ghibenu ema mifadin ghiba ga terin istisna wegen da em muhim halatiki mi kannenge demi ge utor ves sunna bay fara wakemi haka behegotun timaya hama kommehem ves benumwa maalumat olum filwan jihjiya mi hagat kama behegotun sualu kirwejja e maalumat olum filwadun e ves ghiba ga terek no minen misalaka mi hako algon misalaka algon ga anghen dari hurfa anghen dari fula innan firhen zwana kurmatlima algon benumwa ai konkala firhen zwana tobala ema algon ena danna mi hungat mi konkala zwana hejje mine ene abegotun algon sualu kirima algon ekma be maalumat din maki e ghiba ga terek no minen sabaki e kujja vidana bad akhlaqi amal kura kurun tabiatu kifafa kujjaka nota vidana mastwata ke tigengule kujjaka ema ekala kujjaka algon ga dariful dewan benuwan to nuwana ema efadain hama serious kama ekiga maalumat benumgen ule farataka maalumat dinun ves midne ifada khas halat takiga ghiba ga terege minegen nudana komegas mifadain ghiba ga terege minegen nuda waran ekar halat ka fiwa nuniya hama eggotuka ves ghiba bunmaki algon men
rangal kamenu adi den adi ghiba ya evvara nota evvores boda nurakkadir serious masale ki angan kurwe faafe ki debe odun adi ghiba ge mewagotaki miha ku nettanga eneya behegotun ena nurhe wahake dakani wore mata dakavyas den debe odumuga mewagotaki debe odumuga ekegge wahaka aneka kaariga wore ham ei tedu hadagen wes midakkani defaraatuge demeduga dekalu verikan ufede fada gotaka adawetterikan ufede fada gotaka edakkani teduahake edakkani vedana haqiqata amulin egota hingafa kame bes ekamuge sabun adawetterikan dushmankan muslimunge meduga fetri genda fada gotaka ekanta kurwekam gawanama ei namima nota debodum ema kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fuluge maanaga oe la yadkhulul jannata namamun hadith fuluge akuma qala sallallahu alaihi wasallam hadith fuluge rabbani debe oduwa miheki swarga wannane mihen nune ema mi debe odumaki waran nurakader kama kalgumena ebenge ema debe odumaki e egutko vesku gemane kemenun debe odum demi defanaate gemeduga adawater kan ufedefada fada gotaka tedu es hadagen nuane tedu hedum ves ekibawan jehene halatuga midennevi demi hege meduga dekolor kan ufede fada wahake dekun ei tedu wahake ves waha dakagen nuane ekama kobato ege anekkolon demiyaku islah kurmartaka ruli asgen adawaterefa defaraten islah kurmartaka dogu hedum wes ei islam din huda korwa kame ad den hingawa dogu hedma ki haqiqatuga ei bodu faafai ad war bodu allah subhanahu wa taala algomenetaka ekantattakun durhelwan amur korwa faatak teren faafen emima allah subhanahu wa taala algomenna angwa amur korwani tedu verina ekiga wuma den muslimun kiitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam meduru karwa allah subhanahu wa taala algomena dava irshadun algomena ingeni muslimunge sifay kamga eggotugo wes dogunuwane dogu hedun ngi magatugo wes muslimage sifenu ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawal denneveni mu'minaki findi mi he kamga vedana toy ayakunu almu'minu jabana swalu karweni mu'minaki imam begen hunna mi he ki ei findi mi he kamga vedana toy hadith ful karwani naam ayke adi findi mi hekam gaves mu'mina ko wedane mane ki egotu gaves findi kamaki ei mu'minunge sifaga mu'minunge sifata ko teren sife nune ennames esifa lifawa mi heki kiben iman kan negulegen nude waki mu'min mi heku findi umakun enage iman kan netigen nude finagen nude miyan iman kan enake kiben negulegen nude ema findi kama eki gaves enage iman kan deme wedane dem miswal karone ayakunul mu'minu bakhila mu'minaki dahimi hekam ga wedane toye ade dahi haqiqatuga dahi kamaki malaman haqqo kame algon men ya durhelimam wi kame mu'minunge haqiqatuga mu'minunge sifeka wanjehne dilatikan ennames rasulullah ikfana miswal karwani mu'minaki dahi mi hekam ga vidan toy hadith ful karwani naam ayke mane ki bakhil kan nota dahi kan ei wara gos kame kama wuma ekes mi dahi kamuge sifa lifawa mi ha ki mu'minu kamun ekher kurefawa iman kamuge sifa eneke ben nigula gane fawa mi hen nune dahi kamaki nuba kame dahi kamuge sife ki nuba sife esifain algon men sife libigane gen nuane ennames esifa mi hegga ga hormakun adi ena iman kamun beruwi ki nun mu'mine kamuge ena nuhimeneni ki nun mane ki ena iman mu'mine gotuga ama demi hunnane ena ge dahi kamaki ges dem miswalu karwani ayakunu almu'minu kadhaba mu'minaki dogwiri kamga vedana toye mu'minaki dogwiri kamga vedana toye adi visnawdana mulimis nuba sifataka ka begotum miswal mennani mu'minaki findi mi hekam ga vedana toye mu'minaki dahi mi hekam ga vedana toye medawasalagas mi hadith karwani naam ayke ekamako dogwiri hekam ga vedana toye swalu karom mi hadith karwani la nuneke mu'minaki dogwiri hekam gen nuane ema kivegen to mane ki mu'minaki evs halage dogwiri hekam gen nuane eneke siva eneki maga nedeve sifataken hurdana findi kama dahi kama mikana nedeve sifataken hurdana ekamako dogwiri kan eneke sifenu aniki mu'minega eggotuka surgen wanis venu dogerikam kem dogerikam ehma eggotuka ves algon men qabul ko gem wanis venu abadus ega inkar koran jehne algon men amilla nafs hana tarbiyat koran jehni ek fawga algon men ge darin tarbiyat koran jehni tedu bunumuge macca mu'minun neki tedu erin ehma rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam irshad ba gotuka tedu hedumuga algon men ge salamen oti ei algon men ekamuga algon men gellun ekam hivias haqiqatuga algon men ge salamaken oti tedu hedumuga dogo hedumuga oti algon men ge salamate nun dogo hedumuga oti algon men halaka wegen dihun e wariham algon men dogo hedumun algon men salama bane hi kurawun kam gavias algon men salama bun oti tedu hedumuga algon men halaka wegen dihun oti dogo hedumuga emima ebbes
gotakan algon men dogu hedumuge sifa algon men dogu hedumuge sifa algon men libiganege nuwane esifen algon men nafstan hanuage nuwane esifa ge matiga algon men darim bodkoge nuwane ema algon men jehene tedurin kam gawan ekiwen to islam din angani teduweruma dem misna wadaganwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashabe be kalam riwa karwani be from vidalwani dogu heduma tin halatagga menui eggotka ves rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hudanu deve maniki dogu hedun ei haram kamen abadus haram kamen huriya halatagga haram kamen hamekene ei nukumeken bera menani hamekene tin halate adi isnaadana hamekene tin halatagga dogu hedun hudda etin hala fiwa den ham ebbis halate nonnane dogu hedun hudda korve kobato tin halatege furtama halataki muslimunna dushmanuna kurve hama haqqu jihadega haqqu hangramega emihun ge kurimatiga algom menge mihako maalumat dem jehiya algom men dogu hadan jehene engotoka dannaakam gona muslimunna kafiruna kurve hangramega muslimak asirwegen kafirun getere gendewunima emihun algon menna behegotu maalumat hod mattaka emihaka aswal kurane algon men gat brane kobahe misalaka kandiya badiya mi wazantaka forifahuri kontani gahije emin benuwane ekala mi security ya be maalumat askari maalumat mi halatuga tedu hadafiya kinetwani tedu hadafiya dushmanun nan algon men ge maccan aragatuma algon men wacca gadewegatuma bagidewuni hama egotukes mi halatuga hangrama ge halatuga muslimunna kafirna egotukes muslimuna kara hangrame nu muslimunna kafirna kurwe hangrame ga haqqu hangrame ke midenevi muslimun haqqu ga tibigen kura hangrame ga farege muslimus aniyaweren kafirna hangrame ka fane efat hangrame kurma allah subhanahu wa taala ruhud noganwana muslimunus aniyaweru maka allah subhanahu wa taala ruhud noganwana eka muslimun haqqu ga tibigen kafirna midwan kurwe hangrame ga muslimun ge mihak asir wegen emihun gata gende vejjiya den emihun kura swal ga algon me egotukes mujehne emihun tedu hadagen e halto algon men jehni dogu hadan ekibegen to ei hangrame ki makare al harb khid'a hangrame ki makaren em e halto ga ei em furtum hala ei dogu hedun hudwegen dane hala dewan halati ki kurimes algon me ishara karonu defarate ge meduga muslimun ge terege mihin mene defarate ge meduga moti adawatir kama dushman kan feshifa adawatir kama dushman ka emihun ge meduga harlafa ehmejje e defaran islah kurmattaka defara sulh ver kurmattaka dogu hedidane midenawni konkala dogetto e dogu hadani e nurhun terkama adawatir kama dushman kan onna defaratun kura efarata ka gosa anek ka behegotum wahadakar bunani enage rangalu wahaka midemeduga dushman kan nota birat hekamen ufedini tiwe ena derwa wahaka midemeduga sulh verwan ena ede wahaka maneka ka dakkani den ham ane farata gat kos dakkani ekkala ane faratun dene mi ane faratun hama defara sulh veruma benum ve defara ve sulh verumen ena ede ekama gwale ena miharwes mi birat hekama adawatir kan otiti ve derwe mifada indoga dani ekotka veswaaki mikama nugule dogo hada muga wahake nu denoni mihal to gata 2000 ki keto algon bunani mi adawatir kama dushman ka hingafo ay defaranto kura efarado ko salgon bunani kaliya begotung ekkala kalege baranu ba wahake badake ena mikala wahake dakke mihin hama tedu wahake bedakane eko mitedu hadagen nuane mi adawatir kam fetrifawa demihe gat go hadakar kombe mi hat gosses dakane anako ge rangalu wahaka sulh veruman ena lobi kura wahaka ena miharos a sulh veran tayaran huri wahaka ei te doge kam ga ves e jehene algam jehene edo gadan ki kurunto ei edemadu islah kurmattaka medemadu ga fasada natalu mattaka medemadu ga dekower kan adawatir kan natalu mattaka iman kam go ukhuwatir kan niya kura gotu matin algam men naki hama haqiqi akhun kam ga watiwe algam men medu ga abis kala adawatir kam oge nuane ema mi adawatir kan natalu algam men wajib bari hama dogu hadagam ves ema mi dogu huddawa dewan halai timmon halti ka dogu huddawa hame kanonani tin halat fiwa hatarun halatan nonan timmon halti ka bato timmon halataki ad rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith flung irshad libodagan tibaga ashab bekalon algon men debba darsmi be flung vidal wagotuka dogu hedun huddawa timmon halataki ambi mihaya fir mihaya demeduga hede dogu ambi mihaya fir mihaya demeduga dogu hedun huddawane ekama ek mane kon dogetto dogu huddawani baki dogotake mane ki ambi mihaya fir mihaya demeduga ambi mihaya fir mihaya demeduga menna ambi firwantakam ge gulun deme hettu mattaka hadan jehe dogu hamekane edogu huddawani misala kan konkal dogoto ambi miha gatuga fir miha bunani kaleki duniye guri emmeriti angenaye
ekama vedana haqiqa vedana amul khilaf kama bes ambi mi hafir mi hagat mane kale buren firihem wantaka rangala fenna firihe rangalu he waki midane vi hashganu gotum bes akhlaqi gotum bes no tamen gotum bes kale kahla rangalu firihene mirashak nuule mota timanna nudekeme mikahala dogu ekama haqiqa vedana amul khilaf kama bes ema mikahala dogu hadagen bes am firim wantakam ge gulum damahatan jehene ya khilafat mihala duga tedu hadagen bes mi am firmantakam gulma burlen anna wad wahake dakagen wana misalaka ahen kuja vedane ha ritinin kujaka em veja tedu hadagen enake firmiha bunam vi to enakariga miruga kalebur mari tan kudinge batibbe em ekhala tiden hadagen wana ekom hadan jeheni e hal to dogu wahake miruga kalebur rit anhen kunete mane ki wahaki firhena en anhuna da belun eral komen enemes mifadain dogu hedun ei am firwantakam ge gulun demehattuma bar libe kam gawanama edogu hedun ei hudda doge ehmima mekama gule gotun onna war riti misalan unana umar gafanu ge duwasurga radiyallahu anhu wardah abu udra e kiyunu miheko abu udra ad-du'ali e kiyunu miheko ena mihuna inedefa wari kuram feshi mihuna inedefa wari kurun ei waran hadikam islam mujtama ga igutugas riti kamenu abadus miheka innan jeni eneya ki abaduge diruluma ennames masale jihigen rangalu sabe meduwerwegen e gulun demehetten netijiya demehettun ei uzurur wafada undugu kamaka vejjiya ihalatuga mekani wari menoni huddo korefa kamegas abu uzrage aadeka vegen midiyei ena mihuna indefa wari kurani ema dem wagotaki madina ge mujtama ga al madinatul munawwara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge madina ikle ikfanu ge madina ge mujtama ga ewaha ke tekem feshi abu uzra mi angenuna inenda wari kuraniye ema mi riti waha kenu den ewaha ka ek kibe anek kibe naqulu mungas enage kamfatu ga mi jehni abu uzra mi huna inenda wari kuraniye ema waki maneki mi hunna bunave kala mi hada wiyanu da mi heke konkala mi heje mi konkala nuba kamen heje mi no kurani mi huna inenda wari kurani mina mi waha ke ibunima ena benum wejje ena ga amila nafs difaa kuran ema ena gennawani ena gennani da'wat deni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalam kuram beflaka abdullah ibn al-arqam kya beflaka ena gennawafa ena atuga hifagen abdullah ibn al-arqam atuga hifagen abu udra dani ena ga anghenungi ena ge gosa anghenuna gwalani gwalaf genessa ena abdullah ibn al-arqam kurmati batta bunani kamlege timanna dek lobe heje ena bunani nashattukillaha hal tuhibbinani waki allah subhanahu wa ta'ala taka nikan tedu bunashe kal tamlege tim haran deke lobe weheje ena bunani nuni ke haran kale deke lobe nuwe den midani ama abdullah ibn arqam atake hifaga abu uzra midani wagutun umar gfan gariya mina kito mikurani mina beenum wani dakkan mina mihuna inendu fa warikurani sabben neti nukan ena inna mihun ena deke lobe nuwe ema warinun to kurani ema eikan sawabaki ema mujtama'an hamu kuram wegen ena umar gfan me haqiqa hamu kodde midani eru mujtama'a ga emmenge meduga fetergen daneta ena mihuna inendu warikurani inna ena indewe angenun ena deke lobe nuati kan enage masale nukan ena huri diri ulen tayyara ena huri diri ulum ga dimawa kantaka kekkuram istajara ekmak mi angenun ena dimawa evis angenu ena deke lobe nuwe ema enen hiwa kala lobe nunya mi kawani ga hayate demiyen nunane ema umar gfan gariya gos midani abdullah ibn arqam goage umar gfan gariya gos abu udra midannoni madina ga mujtama ga madina ga mihum waag dakke niye algondu mihuna inede warkuraniye ema kalek fan nikan asab lawashe abdullah ibn arqam kuren sual korab lawashe mane kalek fan nikan ekam ga haqiqata be go sual korab lawashe ema abdullah ibn arqam umar gfan sual korone kine towi ema abdullah ibn arqam umar gfan kiya devani umar gfan dannwani kan tawi gay abdullah ibn arqam ga kuriful matiga mi abu udra ad-du'ali enage anghanu mi bunani timanna kale deke lo benwe umar gfanu bagut angawani abu udra ga anghanu genna umar gfanu gariya genna fonuwani annashe den umar gfanu bala fonuwum abu udra ga ambikamalun enage anghanu annane enage mammage ukhtaka akiga mane ki bordata ka akiga me har ekane anna kan nukarenta abu udra ga anghanu annane enage bordata ka akiga umar gfanu gariya abu udra ga hadir ga ma umar gfanu vidalwani kamblege hejjeti wahadakkani timanna ga firmi hadake timanna loybe nuwe kiyagen abu udra ga amkamano dannawani e amirul mu'minin abu udra bunafiye allah subhanahu wa ta'ala ga wajhu wattaka tedbunashe abu udra bunis abdullah ibn arqam ga kurful mati ga muni allah subhanahu wa ta'ala attaka tedbunashe ema allah subhanahu wa ta'ala attaka tedbunashe ena bunum algon dogu hadam wi toye ad mi ade abu udra ga angunu midannawani umar gfanu ena allah subhanahu wa ta'ala ga wajhu wattaka tedbunashe bunum algon dogu hadam wi toye umar gfanu vidalwani aayeke dogu hadashe
තියාගේ තරෙන් එකකවස් මානකි අංගෙනුන්ගේ තරෙන් එකකවස් ඒ මීහෙගේ ෆිරියත් දෙක ලෝබි නුවාකම් ගාවානම ලෝබි නුවාෂේ නුබුනාෂේ දෙන් උමර් ෆානුම් විදල්වනි හුරිහා ගෙතක බිනාෆවනිකි ලෝබීගේ මච්චක නූනේ කුබාහිජේ රහමතා මවද්දත් කුබාහිජේ මවද්දත් ආද කුමාතෝ තක්වා කුමාතෝ රහමතා මවද්දත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වඅදු වඩගන්නාෆනනි මේ අමීනා ෆිරින්ගේ මෙදුග මවද්දතා රහමතා ලබ්වානේකම ඒ මවද්දතා රහමතා ලබ්වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වජු වටක අමීහුම් වස් අමීනා ෆිරින් ඉඛලාස් රජකම ගාවානම එම අමීනා ෆිරින් ඉඛලාස් තරවුන් ඒ වර මුහිම්කම අමීනා ෆිරිනා ඉස්ලාහුගේ නූනි algomenge mujtama salamata nukuran sabaki amina firin ei aila mi aila takun ufedfa mujtama ko mujtama ki mi bawar kudukudi mujtama ko eklefa ummate islami ummate ki ema islami ummai ege wargada kama ki demehettu mattaka algomen kuranje kame algomen wajibe mi ambi firiwantakam ge gulmu mi ufedigenda kawanige bawarin e bawarin ge meduga onna gulun ei islah wefawa heo rangalu gulmakan hedun هذا إما عمر كفانو إرشاد كي هذا إيه رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم حديث فلقى علي كي كفان لبران فا إرشاد كي محالة تجا كون حالة تو أنهنا كافرين كادم تقولنا أمي فيري وانتكم يقولون دمهت متكا دوغو هذا جيجيا دوغو هذا جهين يقول تقص دوغو هذا إحال دوغو هذا كنوال مثلا أبو عزرا عنهم تدو هدي إنه إيه إن هذا كمان تدنو إن بون جهين آية كتمن كله دك لوب بي اللوب نوي كم جابيس إيرون نون تو مي قولون دم ناني إيرون نون تو مي قولون الله سبحانه وتعالى بركة لباني الله سبحانه وتعالى بركة لبون إدقين مي كان قرن جهين إيه نوني بيجي أكبات واقعتكي ألقون منجي مي هوا نفسن هللي جنگوس algon men hawa nafsen helligen gos algon men anhene kam gawanam enege firmihan ihmalefa firi kam gawanam enege ammihan ihmal wefa wima den shaytana algon men taka huwal dene eta baawar dortaken ein evs dorka badafiya algon men sida tedmogo ekwawen devene ehmi ba amfiriwanta kam ge gulmaki war ma gulmen ei war ma gulme e gulum algon men damahatten jehen ehmbege nunto kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam حديث الكرباف أن حديث فلك معنا قلناني حديث الكربني أهرمنج ترين هذا مسلمون ترين أهرمنج ترين إبس فريهنك أمميها فاسد كوفي ميهكي أهرمنج ترين باميه النونة أهرمنج ترين إبس ميهكي أمميها فاسد كوفي ميهكي أهرمنج ترين باميه النونة أمميها فاسد قرآن كينتو أمميها فاسد قرآني أمميها جهتوغا إنك فرميها تكا أن احترام نجالاني إنك فرميها تكا أن قدر kuda kollani enega firmihattaka onna lobi nattala masay kurani e nattala masay kurmat geterega ekan kura mihun kan kurani ghiba bunegen deba odwagen nota minus kumas kamekogen ema armin getereng evs mihegge ambi miha fasid kura miheki armin getere maneki muslimun getere wa mihen nune en rasulullah kfan sallallahu alaihi wasallam hadith ful karwa irga algon men visnan jehne e kiya serious kamekan enna mes algon men mujtama ga madunnam wes hingamun da kamen hama dema firing ekiga ulamunda demfirin bang haltuga darim meslifatiba kommes beer firinen as enhenaka hitawidan ad mi islami mujtamauga waran hutur kamen algon menge mujtamauga mikaman aranule diyakam gavis adives islami war gina mujtamauga mihama hingane kamennu mi adives nu hingane kamen ekivento kawane gulumun demihum benemu foga den oti enettaka ange mihattaka enege duniyaki enege firmihattaka ena alala ena ekmattaka masakekko ena huriya hedeka liya da ohruwa kamakawani enege ammihaya den e ammiha kiben ene limunda darin ima mi war muqaddas matir ma gulme pimage islam kar rakatur kuram benuwa kam gawanama mi zawaji gulmun gulifa tibe aminna firinna demedan algun men egotakas wadagennuwane e demed islah kurmattaka algun masay kuran jehne ekam fasad kurmattaka evves kame warema kuda kalime kunnamas algun men ekala kame kogennuwane ima amina firina demeduga onna gulmuge tere egotakas algun wadagennuwane bisna wadagenwa amina firina onna gulmuge terega amin nukimanter wejjiya eba owe bisna wadagenwa furtama kame menoni نصيحة دينو نصيحة ديجن إصلاح وجهيا حجر كرم أنا كي درون علمرم بدالون هم كاني تمتين درون يقول تقص جدو كله فداني دميهون دقيق داني كنونه هم أديكواتا دميهون دكتوري كني داني كيسنونه هم كاني دميهون تمتي كدور هلوانية دين إبرون وجهيا أبوه أميها جاga جهوم بس مي جهوم هودا كوري كاكتو كيرت الله سبحانه وتعالى دين كم جهوم كتفصيلات دار وحيقول تقص إيكي أنهم كجاga كنو أنهم ميها نفسن إنك جانا جلنوا وافد jehumen nun I hamekanami siwaku dandikolakun munata algum me meha migengule fansore fada etchekun jahalume maneki nafsani gotun eneyan asar kurwa fada kame kollun ekotuko eneyan
enege jismani gotun ene gellume dunme nu mi gben maki enmes mikanta kuruma mi huda debba fa mun algon menna inge echki mi islah kurmattaka alanje fiwoltan e kitam me serious kam gawe seken algon men kuranje kan den ehmima anghena konama ena emme samalwan jehene kamaki kwato emme samalwan jehene kamaki enege firmiha kimanterun enege firmiha ga amra e Allah subhanahu wa ta'ala uradme numene kam gonama e amra kimanterun embegen firihena kam gawanama firihena kam gawanama enege emme muhimmu kam wan jeheni enege mamme ngalalun mamme ogaterun egotuka wes enege anghenunge bas ahava mamma ihmalu kolme nu මම අංගෙනුන්ගේ බස් අහවා අංගෙනුන කියමන්තරුවේගේ මම හිමාලුගේ නුවණ එකතු කවස් එකමක මම්මේ කියමන්තරුන් මම්මෙන් අලාලුම් මම්මෙන් ඔගාතරුන් ඒ වරම උමරුන් කිතම දුහෙවෙගෙන් දීකම් ගාවස් කොම්මෙ ෆිරහෙන ගවස් වාජිබ් එම්මෙ ෆර්තම් මම්ම දෙම්මස් මම්ම දෙන් ඒක ෆෝගේ බප්පා මී ෆිරහෙන එකමක අංගෙනුන වෙජ්ජියාම එම්මෙ ෆර්තමානුස් ඔන්නන් ජේනි ෆිරිමිහා කියමන්තරුන් ඒ එනෙක් එම්මෙ මුහිම් වාජිබ් මාණේක එකතු කවස් ෆිරිමිහා කියමන්තරුන්ගේ වාජිබ කි එනෙක් අංගෙන් කුජ්ජාගේ මහිම් බෆෙන් ඉහමාලු කුරාෂකේ නු nun ekama midanna molechiki emme furtama awlawiya den jehani firmiha ga amurtakashe ege ahnumas firmiha uradumaka amur ko rakam ga wana ekama godos ko genwana Allah subhanahu wa ta'ala nona noganna kama amur ko fiya ek e amur ka godos kima genwana misalaka firmiha bunafana kale mamme ape wah kono dakashe e godos henga da genwana mamme ape wah dekun e algum menge wajiben mamme ape onna gulun e godos kana genwana angene kam gaves evata kama firmiha amur ko rakam ga wana ene kimantere menne e nuni wiya Allah subhanahu wa ta'ala ruhudi noganna kama uradumaka firmiha amur nukura haindako ange miha ge wajiben firmiha ga amurtaka kimanterun ಅದು ಫಿರ್ಮಿಯಾಗ ಅಮೃತ ಕೇಮಂತರು ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫರ್ದು ಕುರಬಣಿ ಬಿಸ್ನಾ ವಿಡಾಗನ ಎಗುತಕ ಬಿಸ್ ಏಗ ಮಾನೇಕಿನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಿರಿಹೆನು ಮಾ ಮತಿಯರಿ ಕುರಬಾಫ ಅಂಗನು ಮಾ ದಕ್ಕುಲ್ಲವಣಿಕಿ ಏನನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಗುತಕ ಬಿಸ್ ಫಿರಿಹೆನು ಮಾ ಮತಿ ಕುರಬಾಫ ಅಂಗನು ಮಾ ದಕ್ಕುಲ್ಲು ಮಗತು ಅಮರು ಹುಲ್ತಕೆ ಶರೈ ಕುರಬಾಫ ತಿಕಿನು ಎನಮಸ್ ಕುವಾತೋ ಮುಜ್ತಮಾ ಅದಮ ಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಮುಜ್ತಮಾಗ ಸಲಾಮತಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಂ ಎಬಜೆ ಕೊಮ್ಮ ಮೀಹೆಬಸ್ ಮೀಹೆಗೆ ಮಕಾಮು ದಣ್ಣಂ ಏನ್ ಮಕಾಮು ದಣ್ಣ ಇರ್ಗ ಮುಜ್ತಮಾ ಕಂದತ ನಿಯಾಕುರಾಗತು ಅಮರು ವರಿಯಕಂ ಗ ಮಿಹುನನಿ ಫಿರ್ಮಿಹಾ ege fatu ga me ajege mihunoni ammiha ema mi komme miheka wes mihega maqam kande elifa otum onna gotun meonnani algom menattaka algom menge manzil rangalan engifa bayan ko debafa ema firmiha ei hungana gonna miheki firmiha ei fasbas bunawen onna miheki egotuka wes ei ki firmiha lifa onna hame kani sharafennun ekmak ei taklife ekivegento visna wadaganwa amina firina kemanterum wajib korbafa onna erga adi firinge dashuga timma firina kementorum wajib korbafa onneruga hurihakame ves anghenna unane luikadde bafa Allah isna wadaganwa firihenunna sorgege matir darajatan hodmattaka kito kuranjeni barabbur masake kuranjehen emihun jehene misalakan enege amil nafsu katilven jihad go sangram kuran ekama anghenunna oyto ekanta nonane bisna wadaganwa anghenuntaka onani hamekani emihunge fardu fasnama dukafa Ramadan moge emihun onna roda hifafa midne fartan ada kofa firinge bas qabul ko emihun kemente rojikam gawanam emihun devene firihenunge terein midne ve jihad ko amil nafs qurban kurmun da emihun deve fata matwir darja ema ambina egotuko ves emihun duniyega firina kementerum wajib karwa fatmeke emihun libifawa derenu dakkamenu ekamo emihun libifawa luyen emihun libifawa matwir kamen ekivento akhiratuga midne firina kementerum wajib ada ko fikam gawanam e imtihanu ke mihun kam ko fikam gawanam firihenunna nude matir darjang mihun edewani e firihenunna mi matir darja hod mattaka eba jihad take kuran undugu take ufulan ekama ko anghenunna ka mideni undugu take ufula ka nona islam dinu ga jasafka anghenunna onan huriha ka mes fase ko debafa e kivento ehim fase ko demen Allah subhanahu wa taala ehim fase ko devani e Allah subhanahu wa taala firihenna anghenunna ufaddevirga anghenunna firihenna ufaddevi tafatu ko tega ema anghenunge tabi'a niya kurani ekanta luigon otuma firihenunge tabi'a niya kurani emihunge kanta nikan kuraki kom burakon mikanta tang otuma ima ebege tabi'ata ekashim wagotan Allah subhanahu wa taala mani shar kanalu wa ima anghenunna firhenunna hamam kurma gwala mihunge bay gwalon taki e egotaka wasalgam men e balagan jehene balagan takenu emihun gwalane firhenunna kuraya kom masekata anghenunna kuraya kama එහෙම මානතෝ ෆිරිහෙන්න කුරේ කොම්මසකත අංගුන්න කුරේකම් ගවානම නොත අංගුන්න කුරේ කොම්මසකත ෆිරිහෙන්න වෙස් කුරේකම් ගවානම අල්ගොම් මෙන් ෆිරිහෙන්න මාබඬ වොනිස් එකම එහෙම වේතෝ දුනියේක දුහකොස් එකම නුවේ අදුනස් වානේ එහෙමීම දන්නෝ මෙවලනි ෆිරිහෙන්න අංගුන්න තෆාතු තබීඅත ලබාෆා තෆාතු මකාමෙග මිහුම් බාති බවාෆා තෆාතු වසීෆාන් මිහුන් අදා කරන් ජෙස්සවි මිකන් කරන් ජෙස්සීකි අංගුන්න මිකන් ජෙස්සීකි ෆිරිහෙන්න නු
adi firihunna ekan ham jessi ki anghena besnu ema Allah subhanahu wa ta'ala ki Allah subhanahu wa ta'ala ki firihunna adi anghenu wes خلق كربي وفدي ماتير مع الله سبحانه وتعالى إكلانجي كان نونا إبس جنس نسبة بمو إكلانج من يدروه لوديجين الله سبحانه وتعالى وكي إكي إكهلا كان تكون دروه لوديجين با طاهر لوديجين با ماتير مع الله سبحانه وتعالى كي أنهن وس فرعون وس خلق كربي أهر منجي ماتير مع صاحب إما إكلانجي كان ألوا فاقطة بول من في واحد قطن ألقم من كان نونا إما ألقم من جهنة ألقم من سلامك كان هود متكا ألقم من هذا فريهنو إميهم مقام دنا anghenun emihunga maqam danna firhenun emihunga maqam danna mikinato anghenun ogatarimuga emega rasulullah akbar hadith ful karba hadith ful ga maana ga onnane tiba ga amiha ga ange lawade suwa kiwes sadaqatike ada hadith ful karba hadith ful ga maana ga mani tiba ga amiha ga ange lawade suwa kaata kitiga suwa iwe sadaqatike mi devaka maana kordan maana ki ena kewmattaka ena genes de echsaki ei sadaqatake nuata firmihama lobin enage ammiha enage atun kande kandinun es menage dane sadaqatake she ema firmiha ya ammiha onanje lobige gulumuge terega mifadain kan takkurma islami sharia barola ema firhunna anhunna demedugo onna midanevi amina firhina demedugo onna gulumaki lobige macca mawadatugo macca rahmatugo macca binafano gulume egotugo wes yahudin kanta kurahen anghenunge masar kanta jehunima haydugo dosor jehunima emi hun gein nerlane kinu yahudin kineto kanta kurane miedu mismanuga anghunna firhunu hamama kurumuge championu kamaga vegenegen ule mi hun algommenna anghunna firhunuga haquda daskoddin asule mi hun emi hun navre marangala ekanta algommenna inge algommenge shariatun emi hun kanta kurumang agote ko wato anghenun haydugo dosor dimamun gein der lafa gein beruga ena nindan jaswani ekam ya khalaf isna wadaganwa nabiyur rahma islami sharia algomena hisab genestwi kitma rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam kanta kurbane hento hayduga dosorga amina firina amfirkam gulu hingun manavegende enmes enum kanto gahma lobba kuluna ekiga mihna muamala koranjeni hima aisht gafanu vidalwa gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisht gafanu haydu dang hunwa dosorga ves ekamana feng hipwa tashiga ekamana feng hipwa tashiga hunna tashiga feng hippa fa hunna baki feng fodo rasulullah ikfan hippone adikawato aisht gafanu tumfe pulu jesse vitanga tumfe jessa rasulullah ikfanu e feng fodo hippone maneki yahudin mihi kurani anghena ko haydu ima ati ena muli najisfe ema ei najis anghena ei najis nukan dekamataka amali ko ton dekamataka rasulullah ikfan kan takarwage den adus aisht gafanu algomena khabar deba gotuga bakari nuata geri mifada takati mas aisht gafanu farikul barga kashiga mas ekelwe bata nangwafa aisht gafanu ga datpulun e mas farikul wafa baki ba ega adi itura mas surite rasulullah ikfanu e devumun hama aisht gafanu angafulu jesse vitanga angafulu jessa e gone mas rasulullah ikfanu sallallahu alaihi wasallam farikul bani hama mi inge cheki mi anghenuna ki hayduga dosor demamun ei najiha ka begendabe nuna yahudin hi kura fadain hame gota ummu salama isra karwaga to ummu salama radhiyallahu anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariyu gawanikom ummu salama vidalone haydu kanta ekle ekfana ekamana jiwadagati den ekamana vidalone timan kamana hayduga dosurga la hedun la mizmanugo salgon men anghenuge tabi'a ngi ezama mizmanugo tafatu hedum lan sabki le aw manakur mattaka nota le berugen di manakur mattaka den timan kamana ehedun turkurwi rasulullah ikfan miswal kurwani hayduga kanta kurmati wihije muslimar swal kurwani muslima ade hedane rasulullah ikfan muslima gennawafa ekle ikfanuga kariga muslima babwani mane ki hayduga kanta dimamun egodo istimaga ammiha ber kurmanete yahudin ibnahin ema mi ngechi ki adikwato hayduga dosor gaves ade inun dosor gaves ambi mi haya muamalat kuran jehni nikan lobin kan algom menge bay mujtama toga bay mis mihu divi rajye kunu ekama kama islami mujtama ga bole ambi mi haya fir mi haya demeduga aadaage gotega wahaga dakkal men nowe ekama ko hento islami sharia barane hennu kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekfan amem komna wahak ful dakwa adha muhim kantoga ekamulna mashwara karwa hima angenunge maqam ekle ekfan egotko ihmal no karwa ekle ekfan amem komna muamalat karwani ihtirama eki loba eki ga i algom mes kanda kuran jehne gotigi mige muqabiluga angenunna jehne ekambalun firina ihtiram kura adi firin ge amurtaka ei midane fadain Allah subhanahu wa ta'ala uradman wafada kam ga wanam e amurtaka bolamang de mihim danwarga agum handa kuran jehne insani tabi'a niya kura ga tumatin ambina firina admado komis masalata ke jehidane efada masala jehnu kam ga vis egodak daka nujhe wariya hameka tanwanto masala jehnu to kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam e sayyid walad adam udum wahi walwa matir ma nabiyya e foga nabiyya kan fonwane kitma rasulullah ekle ekfana ga amam kam nam gas baik masala tajhe hemge
عائشة كفانو روا كربا غتوغا رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم حديث الكربني عائشة كفان تمكله كفان انغودا گنوي كمنا تمكله كفان دك كوفاي فا هنيرو ريودا نگنوا هنيرو تمكله كفان انغودا گنوي අනික ආයෂ්ඨ ගෆානු එවාක රසූලුල්ලාහ් ගෆානු නොදෙනේකම ගාවිස් මංකමනා මිහිනවි ಬಾಕಿ ನೂರು ಹಿವಡಾಗನ ನಾಫೆ ಕಲೆಕ್ ಫಾನ ಮದು ನೂರು ಹಿವಡಾಗನ ನಾಫೆ ನೋತ ಕೋಫಾಫೆ ಮೀನ್ ಆಯಷ್ಟ್ ಗಫಾನ್ ನುದನೇಕಮ ಗಾವಿಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಗಫಾನ ಕ ಇಂಗುಡಾಗನವೆ ಆಯಷ್ಟ್ ಮಾ ದನೋನಿ ಕಿನತ್ತೋಯೆ ಏಕ ಇಂಗುಡಾಗನವನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಗಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕೊನೆ ಕಮನ ruhi wada nugen hunwa irga vidalwani wa rabbi ibrahim huwa korbarga vidalwani ibrahim gafanunge veri kalange gandit kamana huwa korvame ekmo ruhi wada gen hunwa irga huwa korbarga vidalwani wa rabbi muhammad gafanunge veri kalange gandi huwa korvame asht fan danone adehe kalek fanunge namful ekanye tim kalek fan dukolane ekotukas kalek fan dukolla durheli tim kale tim kamana nuome අනික රසූලුල්ලාහ් ෆාන්ගේ නම් ෆුල් හැම එකනේ නුගන්නනි එකම කෙලෙක් ෆාන දුරහෙලි වාක එකලෙක් ෆාන දුර වඩාගෙන වාක ආෂ්ට ෆාන බේන ෆුනෝඩන් නුගනවා එයිම මිෆදෙන් බයි කන්ද තහින්කම ගා වියස් අල්ගොන් මෙන්ගේ වාජිබ කි අබදුස් අංගන්නා ෆිරන්න අමින්නා ෆිරන්න අදමද ගොන්න ගුලුන් අබදුස් ඉස්ලාහ් කුරුන් එදමද අබදුස් සුල්හ් කුරුන් අදින් මිෆදෙන් සුල්හ් වර කුරුම අල්ගොන් මස කුරුම දායරුගා algon men visnan jehene algon menge darin hegotuga tarbiyat kurun algon menge darin hegotuga tarbiyat kurun algon men visna eruga e darina algon men angaden jehene e darinaki e daringe wajibaki embodu wajibaki Allah subhanahu wa taala keman tervun kan den Allah subhanahu wa taala keman terumuge terin himenegen wa kamen e daringe maimba feinna oga terumaki hewkon hitumaki e daringe maimba feinge amurtaka amali sifa genumaki ehmima ade darina mifada tarbiyeten algommenna deveni algommenge ambina firina admadu gon gulun islah kurawegen midemeduga ade fasada gulmen onnakam ga wanam algommenna ka darina ka hew tarbiyeten nudwen darinan hew tarbiya dinun e algommenge wajibe darinan hew tarbiya digen ekkala darin mustaqbaluga mi ekudinga mamba feina oga tirwani den algommen darinan onna wajibe kamga mamba feina oga tirwun emihunan alalun emihuna kemanterwun ei darina onna wajibe kam gawahaka dakkaruga handan koran jehena ei hamekane algon menge darini kanye nu agomena bay faran hiwani maimba fena kemanter ungi algon menge darina ekani oy wajibe ke e wajibu onnane algon bes tibe fulna bes algon metene kom miyeka bes wari umrun dosofe miyeka magaves e mihege bes maimba fen hunnanita e maimba fena kemanter wan jehena oga ter wan jehena alalan jehena e maimba fen duniyege neddu hekam ga wanama e maimba fen nattaka hewdu a koran jehena adi duniyege mihun nekkam ga ves e mihunan hewkon hitan jehena kinetto e mihunge timage mihunan alalagen e mihunge rahmat terina alalagen bisnawda ganwa maimba fen duniyege nen halega e mihunan hewkon hitumuge teren himene e mihunge rahmat terina hewkon hitum ves ema abdullah ibn umar radhiyallahu anhuma eklek fana ariyan nane arabinge miyeko arabinge mihunaki tibe fulna singwada ganwana ekala raf mi madina in beruga ekala feelege jahagen bakari echiti huyepa miule mihunge mihun emihunaki etunu anata labar naqulum da mihun emihunaki mi madani gotun nota civilization gotun war dabbai hadari gotun emihunaki ha matibenu komegas mifada arabinge mi emihunaki mabodu musandike emihun benunwana mabodu amile dunta kenunwana am emihun libe kottum fuddalagen ule bayin emihun bakari huyepa lagen emihun etunu anata naqulwani fenguna tanaka dani fenguna tanaka vina hurima e bakari taka hui kandiva emihun etanguleni etanu fenkol husima hukol husima entanaka dani maneki mabodu geerranagen ge binakogen imaraten alagen muda ekogen ekalaka mekunu emihun go tabiatan no ema mudalakan eha bodu dahwetek me emihun nunane ekama ko medennevi arabi umar abdullah ibn umar gari hangama abdullah ibn umar ene waram muhimmu takecce devwane egeterega eglek fan tulkurwan hunnai fagudiyas devwane fagudiye ki ei haigutuga ismanuga waram muhimmecce algon menge meduga dossorga ei vesjennun kamga vies ad algon menge ihmalu kala bena nukur kamga vesi waram muhimmecce ei timage sharafir kamge nishanen ekam ramze kamas eves abdullah ibn umar e arabiya devwane den abdullah ibn umar gari hoga eglek fanuga ekurim faun danwani ei arabiye ke ene kitam kudetu kala dinnama sen ruhene abdullah ibn umar vidalwani ei umar ibn al-khattab ekweriyeke umar ibn al-khattab ikakuto abdullah ibn umar ge bappa ema umar ibn al-khattab ge ekuriyakan ene viti bi abdullah ibn umar ene hekon hitbi ema algom menge tere mihege maimba fa niyavi kam ga ves niyavi fa vi kam ga ves emi hunnan hekon hitumuge tere himene kamen emi hun ge rahmat terina ekwerina algom menge hekon hitum emijja emi hun ge rahmat terina ekwerina algom menge hekon hitum e algom menge macha wajibe kam ga wanama den kiha bodakan algom menge wana wajibanato emi hun ge gatimage mi hunan algom menge hekon hitum
emihunge gaatimaage mihunne ke algommenge wes gaatimaage mihun ehma emihunnan hekon hotun ad maabada waajumana ehmima rahimuge gulum wasul kurun ei barabboda islam din barola kamen ekama gwala kamen ehma algommen umur digwan beenum wakam gawanama algommenge rodi barakatuga algommenge rodiga libe muddaluga barakalebum edekam gawanama algommen oti konkametto rahimuge gulum wasul kurun timaage mihunnan ehi forum timaage mihunna gulum onna gulum ala kurun mi onna gulum ala kurumuga egotuga algommen vegen nuwana ei heyokame koddinime ekaman inam dinime kotun kanta kura mihaka mihako heyokame koddinime emiha algon men heyokame koddifiya mimani inam dinum kama ema rahimu gulum wasil kurmaki inam dinmennu danna miwlechiki rahimu gulum wasil kurmaki emihunge faratun heyo libe tive algon men emihunna heyokon for koddine kama vegen nuane ekama wanje nikineto emihun algon men aanulias emihun algon men gatin handana tales emihun kiben bay dutra to kurmati kam gavis algon men emihunnan oga terwani algon men emihunna hekon hitani algon men emihunnan he forwani emmege nonto mikeni rahme gulum wasil kurme wasil ge mane ki wes kendifo onnechi gulualun algon menge wajibaki migulun kendifo algon men komiyeko se gulun gulualun egotukes gulifo onna halado egulun hamekane demehettun ekanyennu demehettun wes wajib ekamaku kendifa kenigen da halad gaves mane ki anefratun algon ge timage miha egulun kandalani ehmije algon gos jene egulun gulualan ema efratun e kanamun dar anafratun gulum dan jeni em egotukes egulun algon men hananatta himaluko genwan ehma mi bar muhimma kame ehmi me den algon men dannen jene kamaki maimba fenen hekon hitumun darga hamekani maimba fen ekanyennu algon men navren umur gotun doshi komme mi hekan algon men jene ihtiram kuran umur gotun doshi komme mi heki algon men ihtiram kuran jene mi he algon men umur gotun hagu komme mi heki mi hekata algon men rahm kuran je ogatirwan jene mi ma rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith ful qurbani ade ikfan sah hadith fulga ikfan hadith ful qurbani laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqq kabirina armenge tereng himine kuda kudina rahm nukra mihaki ad armenge tereng himine badat mihunna emihunge qadar nudanna mihaki armenge tereng wa mihen nune ade hima algon menge tereng himine komme bihek bes emihaka wurin umurun doshi mihun tibena emihaka wurin hagu kudin tibena hagu mihun tibena hima algon menge mujtamaga himine komme bodu mihaki enen mihunge kiben qadar kurun ene sharaf dinun haqwegen wa mihe adalgon men tereket be komme kudu kujjaki ekujja attaka algon men ihtiram ekujja attaka algon men rahm kurun ogaterun algon men taka wajibegen wa mihe islam dagen wa islam dinuga algon men miedu kudu kudinga haqutake kimun daruga algon men miedu muskulinga haqutake kimun daruga mige etasate ar kurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanolu wani muslimunge tereim wa mihe nune muslimunge tereke himene bodati mihunna muskulina ihtiram nukra mihaki enege sharaf nudanna mihaki adi muslimunge terege wa mihe nune muslimunge terege mene kuda kudina lakudina oga ternuwa mihaki imma algon men mi nge cheki algon menge islam kan damahattam beenuwa kam gawana algon menge dina algon men rakaterve edina bolama amal kuram beenuwa kam gawana algon men ebeji algon men mujtama aga mene bodat mi hunna muskulina qadar kuran emi hunna ihtiram kuran emi hunna algon men alala oga terwan adi algon men ebeje algon men kuda kudina algon men oga terwan ekudina hamdardiwan ekudinga mustaqbal luga faada hunane kanata koden adhima migotun mifadein algon men kanta kofiya algon men himene gendani kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklek faanungo ummatattaka ruhiwada gannawa gota amal kura mihun kamaga adi ebur muhimmi algon men himene gendani iradu karawiya ebe kattaka allah subhanahu wa taala ruhiwada gannawa mihun kamaga komega dannawa mi ole cheki algon menge mujtamauga himene fasada tawgeterem faafa gatorun emme muhimmu effafa ki algon menge awriya gulifa hunna faafa den algon menge dula gulifa hunna faafa emega rasulullah kan hadithul karamani akthar khataya ibn adam min lisfi lisani adam ge daringe emmegina kun hingani emihunge dulunne ehima hadith ful karamani man samata naja hanu himenu hunna mihaki ei salam fa mihake mane ki faafatakun durhelive ghiba ya doga debodu ma mikal kantakun durhelive hunna mihake ei salam vejje mihi karat koriye algon men huri abadu sandan kuran jeni algon men mi diri ulumuga anna komme sekunde ko mente sandan kuran jeni allah subhanahu wa taala ya riwode ganna gotuga algon men e sekundu ewogoto hedu kurma algon men doge bunumun dair ewogoto ko hedu kurani allah subhanahu wa taala dokumentarumga bisna wadagen algon mi point minimal ne miedu misalakan algon midakka wahaka mi record kore varga mige etan hare formwes balalam benu mihakan ewahaka aduwe goton onnane maneki algon dekki wahaken algon inkar kofiya suriya ada ki ga dakkalo ni motinu he kale waha dakkafa
දන්නවන්තෝ මිවද කෙමරායෙන් අල්ගොන් මෙගේ කුරිමතිගේ නෙක්කම් ගාවියස් අල්ගොන් මෙන් දා කොම්මේ වාහ අල්ගොන් මෙන් දක්කා කොම්මේ වාහකේ කුරමෙන් දා කොම්මේ අමලෙන් එබ රිකෝඩ් කරොම් මුන්දේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන් මෙන් taka ekanta record ba kurabba algon men e he amale kam gaves no ma amale kam gaves malaika bekalo ekanta kurabani algon men ge bi technology ge zari'a technology wasilatun algon men ekanta kurawar ma frame ko ma qiyamat duga algon men ge amal to ge fita dakale wen algon men ka egot ko vesakma ka inkar no kurane ema abudu sanan kuram vi nuba amale ge matiga urad me ge matiga wanikon algon men record kurave ge nuane algon men ge bahen ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಗೆ ನುವಾನೆ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಅಮಲೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಗೆ ನುವಾನೆ ಅಬದು ಎಸ್ ದನ್ನಮ ಹಿಂಗಾಶೆ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತ ಬಸ್ತ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಮಂ ಎಬದೆ ನಿಕಂ ಫುರಿಯ ಮಗತಿಗ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೋಮಂ ಎಬದೆ ಎದಾಯರುಗ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ನುಬಾ ಅಮಲೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕೊರುವೆ ನುದಿನ ಮಟ್ಟಕ ನುಬಾ ಅಮಲ್ ತಕನ್ ದುರ್ಹಲ ಮಾ ಹಿಂಗಾಶೆ ಏರುಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ರಹಮೆಂಗೆ ರಾತ್ ಕರುಯ ಅಲ್ಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಆಸ್ ವಶಾಲಾನೆ ವಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು.